ni bahuru kubanza shaha eshatu kandi n'umurebe gusasha program to ane tatayi banje ikaba barusi atandukanye n'ubwiharaje bareba tayari TV basi abakiroma abaziyogo basemera Mukama kuturinda twaheze sane twaheza n'endijo zoremba bazamukama benjanta Mukama sima weno mbakiroma abaziyogo kandi mbendeza kubabere mungi kandi nimbakunda bo kugira ngo mutukunda kandi mukatureba mazina ni mero maziko Ndero nonga ni masko yara musabana aba Nabwo batabara mutse konkana nabacumanya ngo wabere Munonga my brother akoraje kandi nabene mawe munyinaha abundi kunda Munonga kandi niwe umurebe wa Tayari West TV na Munonga program yetu ya Biribita mbweni hino kundi kukunda iwoshitamye rukutureba rukutaho bwire bwawe okashara arhonzira tumushoro mbweni tugukaho no gwenda arakwetkunka umushoro gwagurho ndeba Biribita so mwene ngenda kusima ruhanga kandi uguturizire barabiro mbirungi mukamasimu ngenda kutabarisa abeje basenya 6 abakozere congratulations kandi ni mubunda bitagenzereke mutakaye ho masiko ruhanga binire plan iyo burunzi etari yo bubi umuronke process yetera nakwakira nikwendeza kutureba cye nicyo kuba rero kumwitetse muto mamere ndamare mere mubari ukaza ari bokobwe bagezo na jamu process reka twakire speed ni rugo ni reka twakire nenda kanje naona wale bayaroma speed reka twakire na biselfie asero na wale bisi okatureba ubwo dotaro Chandrid turatureba mama Chandrid tukatungaho umuntu mu hekuruka yabantu kandi tukakwishongora n'iki tukakwishongora mawe kani imagine basebo nabanyabo abantu batureba I think this is our best program abakuba Mukama akaturonda as friends tukantumanyana actually nitera no tutakumanyaje Munonga ko tukumanya batawa Munonga mwana tukizire tawe chimchuri ngo gukora program when you are friends nabwo ni mwana mucerero so akandachika tukumarahi na wa Priam ko batu basima mwe bale kutureba so far abarebitu mutume kinjiri number 1 program asa twamusaba twatira umuntu yes Biribita is number 1 program abakuba ikirabo akoraje yacacire kandi aronde birabo bindi bya t-shirt nabo kwa mtu za kwa nimbeleza kutureba yes muri Tayari West ya program bitoko tugamba hashonga zimwe na zimwe tukira kugamba Munonga abana abakazi yabashija na namaka generally tugamba n'izindi zishonga Munonga zipata ahantu mbwene kireki tugamba hashonga ya culture na local abana bitu many times abantu sinchigamba speedo na baspeaker wa majeni na nitera teka na amara kansa ro tushanga bwenu kuburabara noza kushanga umwana eka ne ushija n'umunyankwe na mukazi w'umunyankwe konka tokwikiza abana babo kwega culture y'unyankwe kone benda abana bege by'Uganda abana n'abagambo Uganda na n'urujungu omushija n'umukazi n'abagambo nyankore nangwa n'urujungu sometimes bakurumanya aha noreba abana makaga muri employinga ba maids bakunda bakaramuja n'abakayi abatakumanyira ko kimwe culture yako
kutwika hagati aho umwana nenda kwisimba nenda kwije wa kansa warahabona kamukuzi kunkata kumenyesha kugenda n'umwishu umwana nakigaruka kamukuzita kubaza kigaro twika ibintu bingi kukoze dini bekwataganaje na culture mutwe kwata kumanya ke culture shanga ibintu bimwe n'ibindi atari kumanya so tutinga kumanya tubasata ku buryo ki amuleti changing society ubwo abana twena rwego Ruganda aho kuba Ruganda ni ikintu cy'amani ubundi abantu twenda kwega nabo no kuha kumubanyakuru twina abanyakuru b'abayisana n'abahinji kunkano zo kushangushanga abaziri nibenda satani culture y'abahinji kandi bo bajya barisa ninga bajya barisa ngo mbende bajya bahinji ngo mbende y'abarisa kero what can we do kureba ngo abana aba twatandukanye nabo bona twagurira culture yitu aho kuba many times baza kushangushanga na culture z'utuntu tujuma y'abajungu still abana aba nito tuzibegise aho kuba tubatishire culture ezabo ezapusha nitera bani watandikira ibukugire umuzigo bushe nazarwa bushenyi no tubura mnonga kabari kandi garuko gambo rukiga so twetenga rukiga bushenyi no bigirota so twandikira we bari munonga bro society nengash community never defined culture yayo mwene ubuhangwa bwayo in most cases nikira kunda abaganda nibakunda culture yabo nibakunda ururimi rwabo mbone kuchwika ahari twabanyankore n'abakiga mbone ni shasha munonga yanafise maho government kayatandika thematic curriculum yo kugira ngo abana kurwo P1 kushika P4 ninga P3 beche umururimi rwabo mbere nikiba kiri kikuru umwana kukura namanya ururimi rwe umwana kukura namanya ubuhangwa n'emitwarize y'uwabo nkana bagambire waha kayeza kuza umusaruro nemwe iryaho ha fresco umwana yije kurwa ishomero mwebazeho kuyatahiremo yije ndumwana nimerera hamwe usibire kenyabo yaramusabirwa mwabarwa umusaruro so kunaburiza gunyina kamwengesa nakimanya ngo yakumusaruro nega buyashika abantu abarukushanga nabaza yabaramusa hasa bata mugarukire mutakurgaho so ejo kintu tukashemeza bwe ogo mukazi kundi banagarukire nakushanga hundi yakwereze kirabo so umuhandi wa Bible umufumo yagisoma n'umuhanda no bwarukuratangira tari kurugama abana bari kufanda hara abana bari kufa kubi abazire twireho umwana kumwegesa kuruga buto umunyakora inefumo negera ngo akatanukinuka akakira kabisa mbere abana tabastabegeze asa kindi kumanya yabitwa abazire abari kuza kubegeza cyo nikukuru ito kalche tukakora kandi tukuzire tuta so echo nacho nikiba kiri kikuru hari umushisho mu kigano n'ubwida innocent nyingi aheze kugira ngo ariyo anarundo umuntu uramuyamba kamwegeseza abana ki urikiga onashi bakwegeseza abana urikiga namuboze buryo muki tumwene nkiterito tukarwara jungu ashiwe jungu riyare umwana uratahe ataragambe na nyine nkuru utagambe ni shekuru oraba atari kubasa kugamba nawe yashangumuka kandi umutere kampara nikira kambira abantu ngo covid kuyizire lockdown na hapinya no kucigaraka umuntu arabatarengire kwire bwa lockdown ngo ibintu nibihinduka neza nibicuka mazumara hako kugira imbabazi ubu no gwire bwo kugirota angacho wagamba nyo nikira kuzo mu makinyi aho cyangwa se kusa mu ndemsi nzaburenda abacigaza mu nda amujo bashobora n'umugamba kabare turukabare hacu umugamba
baguma bemerera nabo bose mbashimwe naraguture ngo ibyo n'ibiki mbashimwe naraguvugire ngo ibyo kwivuga n'itera n'ibiki so gwazaho byaba idol so n'abakuru bwabyo tugagira guta so ikintu cyo gukopereza ko habe orwo nyakore bakaba bataho ndiro bataho rugari bataho ekitemere kunga ibyo bintu by'umukoperezo ninjira ngo tubiratuyambe hatari ibindi mweno ubona abantu batisha kunyuma umurimo habwesho hariho giye gushobora ugashanga hashohora ubwana bw'imyaka 3 n'itanu n'abasha bamwe nibo barabaze gushobora ngaza nitera ngo tuyece mama ngwite emukoro gwitse twagutere mu nta yenda gusimbaho ekanisa umurike igeze byo bihiriho by the way ebyo gusa kushohora ubwana hakashohora biha ibyo barabona babyiha I think kecho wagamba church kandi na culture ninjira ngo naishemerire kuba niyamba because atagace nabwande kuba akihiro hato gakundo yanga kuba wareta reverend nenga archdeacon nenga diocese secretary nenga bishop arya mukoro ubwo bwana ibyo babihiro tubyanzira bita so ninjira ngo koka no bushunanizi bwabuyiwe nabyo takaje speed ndango nawe of course nabandi kuza kuciyaho bubacireho bine bibashondose ningana ngo mbagukaho kucunoza no gukomesereza nabukaho bihaho kintu nabo na rekansa mushutu nene ko pesereze bita chondose ifa agiyaho ubundi aho kandi assistre emwe kansinde kalchegero no gamba nabo barabisise kuko muri zabwera nizasipa bro nanga yezo zishimba bure za yato ndetse yuko nangona yakushoze mwabcuke mwe bakugira ngo kwivuga n'icya no kwastana ababana bo kugira ngo kitaguro yakutagura n'icya stana ubundi abo kugira ngo n'ikibiki hazibirwa promoting weekends ushabita chondoze kintu nayo igendera kopa ukweka kuruberebereza bwa nosikigeze bwa kiyaho ayigendera nacho batayihere dawutu wagira ngo kitagurura n'icya stane ukagira ngo kwivuga ayihere dawutu rero yo ninzira ngo wakira umunyangora akabyo kutagurura culture abagore bimeze nyogakora music abaganda be ya dance ekiganda dance abatoro bino binyege abaciga binezezemo abajungu bineza twist so naitogara yakora tuntu kitaguru citu ucyo gusohoka zira so echo culture shanebe we yaba culture yitu ababyihireho I don't think ngo culture yitu y'abanyakore kaka when a church nibona mwisha kuyambaho kandi nitwe abaziri reka tumanye our roots Man speedy nakwakira turi mu ubire bw'isibo Yuko na umushyira wa nsibazi niba bashosi biriya ningo sitagazi bazima bwamba mazumufazi shosi usiweshe nagereje stani nishwazo yonisi no bamusi ubu mu cyara byana leta issues wanureba nzirgayo ndi kureba nuzireba twine akwa Africa ne cosmopolitan nese mu inganda nyinshi kandi bishibitu nibenda kushwego mu ngandeso tokuza kwa kwatira abanyakwere boka kandi bishaho mu bindesente abo kuba biba basibahire basitwari bakoreso bye mwini winyineka mukamo bjeni 90% program biri kampani so iwethiri kumanyaho kujya kuzura teche mutashitaga teche mutashitaga chaka bizobeli nandi note sande note zobeli sande bile na shota kwa shatu roko banza babili tukuza kuzomu program yejo kabandi igongo kariye chamshana nanga kanjeje mbabazi na igongo chamshana
mbere nabire tugyacamushana tukijaba tuwesisi mbere abantu kabatanu bona bakabajire utuhari twena mbino n'abakikuru n'abashima mbere tugufu mwana tugufu mbere kandi zikaze kazari kunka n'ibiraza bijyaho kwasa hasa abantu abo bashomera mu bindi sinde nano wakumenda kujwa no kwa ile miaka 8 aho kwa ile ukikuru mtari wa Amerika na wajui tuzakwe kumako muyecho ninga tuzaga kenyuma nshinga tugakenyuma kabukingo utungu niga kutimbo kugenda na nese kwebirege niga kuprobo hako kuteka utwa kubintu basa kumedeni man speed yabari mama correct ensi kosi ensi genda kandi gemera kugenda aho mutara na kanisa kugira ngo ensi to atkikwitorora kataka kaguma mu Uganda atura watu wakureba kwa shirika hili ya mkoa hii tori nisanga usafi hata vile msemi akakenana ndo kutea ensi to kanda so ensi neza kugaruka genda kwaka nimyenda echawo chuwagambira gitero n'abantu babiri abana bashishe kintu obuli ewo kubanza nitwa bazezi itwa bana abakabiri n'abanadini nitutukuza kukora tegeka amageni emfu nyawemba nitedufu rutumu ndineka tindi kanineka ndio mushija tindi kashisha anitiza mshowo usubara ndio kuga umsimane hakuspika wakaenda kwa mtu umushisha nini kakwa naba instamiroka kwa boda nozuka y'umuntu barakayo obuza musibeje kuzabana shimanu bakujamba uyidiriza kwa sababu cyacyo kijya akabebiyo akaba nariza sigara ejo nariza sigara wale nani mama kana umuntu kana nini nguna ureto na kulewa wamushisha ukashanga mukindi ukashanga umuntu ukarebe n'ikitege niye katenge kameza ko kuteka byose mose niye katenge twakuja twomikire yiwe abana bakubwira ko tindega iyo nyine kanale twa abantu bemere niza nizo kubaho kangayishe akabeza karabo icyari yanjye yamini cyari yanjye ninyeka walitugeze inkuru yanjye yo kusiba kandi nabona bana batoko nibyo nibyo bashaka ikigambo cya tata nakwita ucyo cyumanisa no bano wow iwaza ko mwana mutse cyako nuko tata bashoberwa basi iwaza ko tata yachimana nabi kuko swala nakwita that respect na ejekaho ukanashotuma mkamta kwenda kuzaa no hizo wana dadi kunyoremle zupate nyelo wana afiro atogumana na sababu zote takwencha na omana embaka iwa kwaje wano injira embaka ngano kola ya hiyo tikene program rate tapo kwenchanga bakisha baya tukatura bakwana ni ndio ni chingo ka speed mkianza ndio hati omawe naweza kushoboza anaweza
niyo mpamvu tubatomo omuzindaro yaheza oba kubona parati agiye cyegesa umwana utari wabanga hanga okuzima mwiguru byo kushamba okulayenjera no omwana uzanga obushobora bya amasta umuntu akwindu hasu sayati abantu kariho mu rwego rwo kubona kwabora bw'ibyo ikintu kinenda kukibaho tingo ndagamba mazina kongana abakuchukua haza adokamugana bishop tugumi tunamona Mwamwete. nkabandi umugi abikina afana bishikirego niwe nikora abantu nikora family z'egereza family z'egereza so ndio mtose spirit na zimara na tugamba because you don't understand wanyeti tukoko ndakwetu zinamamtana mganda tupasa kutamishwa chumukana gurukusa mukana zinaweza kashari 12 tumkalize kwanza hadiyo kujudisha hadiyo speech hadiyo kinja hadiyo kusharaketi hadiyo kabelao mwaka ni mwasha sena hatu tunaze mwatabara mama bishop ya patomuzina at MC adiyo baramanga zesente zo kuterezo bujino numuteko kumwikeza nubwo kuna abantu batabuze abantu bakije abayanga hatu twinjira kada yagabo kwinjira so age group zo ngako mu buje tubayinjira yatereze kasubisho kunagara ko kandi n'abantu nabo bakoze kike cy'abagabo ati ni cyuma imigabo icyo wanagande n'ikwizo akatujana imigabo umuntu basoze muganga n'itera hakata tuliotolea kwenye information yetu umjana kama tunachozo mdamu ya bonakani echefu kwa mtu wa chini mwenye kada arekebero batembeleze echefu go ndio ni ndio mu kamera it is not satanic Kwa chigambante. echefu kwa chigambante kiriyo mukarice Wayanga byokuvuga nabya style kiba tumese no kujwara umusiye bajwara bya yenge aho china Yesu Kristo akae na roho wala baba bana basovya chika wala bana basovya sio dirakaje no kuchimata bakukimata at problem yobo nyako we mix ugana tumixingara abafungara turachoka tumixingara budai ni wale budai after tutuleta muri budai no kuja mutumanye bito ndege astari hata obdewa nyako robo musdane ngono tuiza akalizaba mkometa ngoro bishwe ngoro ngeni ngo banzo kugamba takamana ngo babona akite tingi stafta njo agana tushobora ngoro ubwo rumaze mu banya akoro mu runtu hata bizi techo basa ngo techo biha abasaka no basana umisho gaba garish abo tuchi biha kwa hatu hitanga tuwa identify ngoza bano bashoza nkabizi kukumu omuntu bakajya omo nacha omugabo wakoze atachawo omuntu chele nacha omugabo mukuru atachawo
No, chini chichezi. Poor person. In our church, It's better. Ogungu kingi. Now, MC akoraje kabisa kubagira. MC akoraje na agenda kare. Batabunyine ati tukukisha abana batongo utereke. Kwa kake kitu antugamba. Abuka the moment ko umuntu bateka chika ate mu chiko batanga kujya mu natugambira ko. Akoni mugizo kumahoro. You want batako. Mu speed natugambira. No. Mwanzo speed that magambira. Na bagambira how things are done. Zaikashamu itaro zetu. Mine kataka dhambi. Ine mkono kama. Abantu ndio bata. Speed kwa sababu zindaronda kwa uchizi. Ndio yao. Nine kupata dhambi wa msiko. Now, in need of sincerity, culture. Ito hanyega. Mwani chakwe yuza, tuwa pesa mtumu mtondishu. Abukada ndani nji. Mwawani, akizaba kwa chika mkwe. Na mkati, omkwinjira kwawe. Anina mkwandura. Kakata yako wakacheka wakala mtoma kumnya. Bari wakala likumi. Kama kumnya shaka. Iwa kurego ne yokwe. Awewelo mwenyangu wakwinja tologo garikomu. Iwo kwarejo kwenda jona akaita romance nichi no kwaje so akwinjira ati dadi abishikanare dabinji ndabiki ngendera cyo nabako bigana iwo bavuga ko raza bavuga nzanga cyoko hata kwinjira cyesho ngo Yesu ninjiza kisho ati njijo Yesu hati hata cyane yako cyizuka yako yagwa echuma beba Jonathan abantu baraka cyane cyane na nkabwerwa kabo asa kana cyane ne dini beba yechanga ngo ngabasa yagwa bagera bata mabishaka bakshora now lastly abandi kibajeke different colors bijeni kandi atakwelera akani umuntu hata musigeka gap imumukora mutambo konga muna mushi umurudo whatever nini yakamani kama utakuja kujomaja content wa program aka first of all mbintigana na wasapu impendo obujenye omwana nyantegeke okurara mbasi nindondeseze za school fees nakubera ngoroye ebiwana ogamba ngo mwana niwakozere mbaga no bakudukora kabura kutochukuru I remain ishe kandi nineka now abedini kokureba byashoba as Bishop Emeritus did to women jump in aruka bishop nanako kunachukura timanyaga chaba abumwire nugo winamani mingi nakogogo owa magambo mugabo nduya chomuzindara nankata namujeni atwito kumwire speed karwatu bere MC akakana hemo yakuba ationa akuya mugeni ninye na ba MC ninga muretoni ya saving a situation namacho ene yakati mugero mugamba na koraje na mere na nitera na Geoffrey speed dena atawo jerote ko umahuro wa nyumba mwetu Jore tumshabi wao Mwitungu style. Ogo. Ogo branda wani na nyo wanje ni waua. Na nasema kwa kazi wa. Ni wagere tumshamela ni wao. Kama wanje. Yaba nonga turonda enshonga basibo nabanyabo ipa kwasa kuronda uteka is it church is it family yone basa kwindura echabireho ambirembi somewhere mukazi yate umishi utwinjira yate ni kwa speech ni kwa gamba speech na kuko tukanda kwinjira ko kuri introduction nyenda gamba speech kandi ishe aine abakazi abakazi bayinu yuko mushobire naenda ko mwena ine bakataho jeni atakuchena ndinu yajataza atibindi bwana tine bashemera
twuka kandi umujwa kwinde twuka kandi mzee wakora abishe wakora kuri ngeri wanje wabwita kubataga ikigambo speech twamwitse kuba hine bakishe akucera ukisho wadayo mjini atakuchenda so culture umunyankore mwena w'ishiki konka kandi naba ashinde kuba abarekere nangwa adakata kayizere teka speed wagenda na mutabano wawe ubwo mukamwana wo kuza kutase wareba yagambe ibyo wana tukugenda kashati mareka gambe nero biro ni barabara aho ubushimwe tukaba umutakagire kwanga wale omukwe hapana yasaba speed munonga ngebi Musagaza atindika mukaspa haba hinaje agiye kwaza kugenda kuza kutuanza umusigaza kayitime ninge nagambe ninga ati kuri bya muzee natwara umuna bina bashuri umuna ninge shwe kuri bakuza kucyo bitu nuya murena kembe tukumama tureba byo nakande kushiyetinga atakwese ninge kuza kweza bizindi zara tuchere ngena zashashure so rikavuze kunegotiate na bashenge yatinyowe kuzatinyoza ko mwatwara kugenda gukora isho bitikuze yako muhanga twakumvisinga noreba mukuru na wawe twagenda twagumantureba mwana yakorecho me utayoke bona hapo mureba introduction okuza kureko mushitembeta no kusimba amajwi abasigazi bona basimba amajwi utachikozere nuba outdated aha warebe abantu kugenda introduction bagenda mundehete ihanje umuntu umusigazi najanane na muri uko identifying umbara ni supermarket uri mishyiruka surprise mwaze surprise umushyayaga uri umusigazi yashwara ne murubye so iwe nk'umunyakuri uri mu Ugandezi ureba mutekateka fakare na kwaki kugira ngo cultures zirigeyo na netunguka na yergeyo n'abarebe bagenzi banje kushira speed akuba urose no muwagezaho kungambirira wakati sitinka byicirizo musimeni no musumari akuba kureba speed nacumbagira kandi abantu tubakira ugamba burema bwabo ati nanyinje ndukure kwa ugamba burema bwe mpura icyantangaza abantu benshi tubagamba burema bwabo uburema ati nyuko rugamba musimeno ningo musimari manyangwine kicome kibakutiremo bana tabetoma umushija ayitoma umumagaraki kugana abarebi bitu prose nintera kashani nango takatire nakashani ninchira kureba ebe barukureta ukecanga ukagenda ukareta umushijo ukamuha side y'abarumu ukamureta ukamusyo misho gasho na nyuko na shwekaze n'abanyabuzare nabwo n'abashekene babarumu nabo ukasimbaho amaju rero kagera tata mama ba tata imbura nagira nesha koko mene simbe ko nizima wakira kabigani ngiye nitera kashani ba tata mama bashakazi mwena kuno mushija bazamusasira nihinjimbire bire ninjiriza ngo biruho ko kakarice yindumu intaje indukurugamo
amazima gariko nyuko kugenda no mu bugenyi nkaro umuntu yatsimbamo amajuge yake akahanu ko mukono go rushinja ati nyuni mbanyine shoni mbani mburanye ndakumbuza bishati iki batakumanya niki abone no yajura nabashurwe nabana ngo nababitarinjira mbene uko kweza wagaruka mu byakarca habaho kuza kwerekana umushija ninga kwerekana umukazi konka bantume tutabihira ibyo bintu nito tubyeterireho emyaka inazirweho nakakini mangu bakaba tuzibira kuzo mu bugenyi twe twatutaha bugenyi umwana mukanuti ko kugumuryo mwana konke mboze yabirerugayo katugiye kabakuru banya batahe mbagaye kubabe barugayo amazima garuko nkantahuje ibyo bigambo mama tata ba mama tokureba muntu biye mwene cyo kigambo why do we allow that wrong statement ku marriage myaka yona ba tata to be no tata didn't ba so to checho what because you don't have father akuba tata no ba tata kako kushika kichika ba mama icho kigambira mejo tiki shoto wawe umwami speed ninteyatekanye twe twantugamba haryo bintu tugambe kacizi tukumanya ezo tutakumanya tugire tuzireke akati none ko kureto Uganda niho ba mama bakugera bata bakwizira niho batata bakugera bata bakwizira nyowo mukarica eje yice nagirebiremo omuye kiganda nyo kushoborokerwe kwanje musasire uko shotumbe no kushwerwa kikakiba kitari cya buryo umwe hatumene kiba oshwerwa ugira excitement oyenda ngo uyoreke mbwenu yecange uyore kumushira kushwera capacity ya ine mushenga ya leta mweno tahaka vibe hatumene kuturukuza ushanga umunyankore yatasiyo umuganda nawe yatasiyo munyankore speed banye na ruga Buganda so tinkureba ko umuganda ararye shabwe atariro rumbo so nyine kushemeza karo mushija wanje nyine kumushemeza kare kakoro ruwombo ukakora byo nabirebe kubana bukoro rero katenya maha mustoguru kahari ukashanga mushija no mukwe wena tayite kibahogere kizo najye nyamaka ajye kizo omustagwinaha nubarebereshani nayihayo natayi nangwa nayisimura katutu nagatera meno amazima nagageraho fine kare zijwaga konka tinkuhamya ngo mutoshemerire kureka icyo rukumanya ukaza kwata icyo takumanya kandi icyo tarabasi nubwo ukore ikintu kumanya konka ntabandize kuzakora ikintu takumekirandagara mudakika no mani uko kuba kugira ngo bihe no bihege dakika bakugira ngo kigaruka mu kigira kikurema bene karice yabire karice nyuni ikizana na karice yite y'abanyankore abaganda mu nsasire izindi nganda mu nsasire karice y'ikinyankore bonire tari ikintu cyo kwetwekera ukahendeka ukakwata umwenda gwawe mpora ukagenda mpora umukazaba wa bacurera baterera batebekana izo biryo katebekana niba kakurenga uryo umugore hari kikomeze ngo no kugoreka inchimeza ngo winama wayitwekera wayitonda ugoterwa kuba baza kuba modern because nani kubuza tushime kuma mbiyuma ninga tugenda nico nandiriza bazoterwa kugira umwishiki na yeshongora ibyeshongora umugore yuko kwinjira nako wagambaho na necha speech echo na icyo mushija kuza nyo kinakirebera mecho mushija kugira ngo ashabe speech yariyo naza kushera nabasa kushanga ine byari kubasherekero wabo n'ingabo wabo namanyishe yimuka kugamba nabasa kugamba bushabwise nabasa kugamba busha but you can get a friend that's why people have best buds wait process aha eje shonga neberi inkuru
nomanya hariho muntu kuba noshereka ubundi to kwenda ngo ushoba amanyagwa n'abakazi bangahi ubundi sho nanyo twarwa yija sinzire to kwenda ngo agande kandi ko hari agambe yishento ishe nabaza kugira to kanjoga hagamba shento yawe uyereraho omerapini hariho ikintu cy'urugo hano hariho ibindi kwenda ngo ubyishe ntarabireho ubwo umukwe uri kuzagamba wishe zara icyo maze manyenda mbwene ko nshoreka porogaramu yesi nyenda ngo utanise umwishikina no mwojo uwo uri kwikiriza ngo agambe n'uwo mbone tuyimeze biribwa twarenesibwa hino uri kubasa kugamba ihamo mbene ukatugira ngo ihamo mwabe no yagamba umwishiki kugamba ryo mugore na no mwojo kugamba ryo mugore hagamba yanagambira wabitsoke ya espita jero wa it's okay hata jero owa wishe hatu manyakiriyo nikije kandi ababishita barukusherwa bakahereza ha wedding ngureka mpereze mukazi wanje abanzi yagamba oryo mugabo musibiro ryo mugore ko umugore nisha sarama ate musasire atkonga namugabo kani imagine no gabasho zara hatu beno noreba nico shemeye kurugera ngo ogume na karica akuba ko rutagomere nayo noza kwendura tomi atazanye kwenda kamanyo atazanye kumwana atokunija mukoko atkandi ubunije atinyowe ndyaha tarwo kugaruka ye atmaza wakura maza umwana wakomeje muri babiri na atabinaga wani washuri atwoka muri bwafashire umuntu cyamushisha ningira kwako wakahusha hatu wamujumire manyagashe kandi uko gashenyuka aha muzinda exactly hata speed ya gamba na yowe nabandi nyowe nenyimukaho kara mpora mutaganti nenjenda karimba higusa bekoka nyara ngo harho bintu ebita kwenda ndebe ngwene ngumeni impura biri kurabanga ko makuru kwako process to kubyeruzi process hatu muhare wawe ko wahurira eci akoroje akugambira ngo mucyakati ngo haza tata washobya wabita Apani tupenda uinde shoide ine mkasho. Mkasho kana ubundi nabaruka. Ubundi nabarebe atakwenda ubundi hangire mkasho kandi wachikureti. Mweno noyenda waje mutachimanyika. Mwene chitamanyirwe hata abandi bacu to abakora nabo atende ko mkasho jejewe. sayide yanjye akuba norebe shongeji neshonga mpango kandi akorege tuyenti kugambira ngo utwendesha uyongereho akwebe bintu umuntu noza kweza kugamba umuntu ari atakashobora niwe wenka utubata sacho kushobora gukora no shobora ataza nyenda ngo hendere mwene udema korege twambaha babera korege kitwa kigamba bareba ibitu mugambira akoraje kumurambuga iba twongere makashaka bagize abanye wijumbire ndikampara ntabwo no muntu yamba hago mukana yikunda kwaginga kwese atonda mukize speed onda mukize procent wanji ati wari kuburyo tayari mazana narimwa kwishereka nti ninyenyabo ati nyoni nduka bushenyi ati kandi ndebe ati mbwenu tubakunda ati numuzari ati namwe tuyambira ati no tukuba turyaho atohura makantu karabamu oburore yagamba kariya mbwene bare bibitu ndeba koraje nambaha babe kumurambuga no kumbugambira twongere shaha indijo nigashe ndakika kugira ngo tugume tumarire bigamba akonke ikintu cya karica kibire karica maze wo muntu kwebwa kwetwekeja ningo kijoka ha speech ba mama ba tata ba shekazi oniwe bashoyine bangaye shoyinomo nyoko inomo atobu no mshija wanje omuntorinde omubinji mbwero ikikumanyisa ngo biro ine binji mbwero ikikumanyisa kuri wabo tagambire kuri wabo tagambire ibyo byoneze shobeza zita kujya zita kumanya ngo niwe ni mbwero byako niwe mushiki
Kuko wagize abashijari. Ngani wagize bingi mbere wayiganikire bamaka wagashenyire. Mwe nabwo makagatandika gata. Mwe nubantu. Karicha konka mwenu obamugamba obamugira muta speed. Iki kintu cya karicha kigumire akwananye nindeba ngo umuntu orukuza kushera wanje yija ryo muganda. Maze umwana agira ati mami ati nyenda kutubakora uruwomba kuba nubwo barukurya nubwo barukumanya. Pros no hende kanogira utanote kurwo. Akubisha biriya yakarakato muganda. Amazima garugo nore nakubuza washumuza hiziri. Enye ndara bane mama ne kusigomera abanyama. Abareba ibitu twara tugamba nimwe mutume biryoko amazima garugo ko mukazi especially nyo hati ndiyo ninyoreka bakazi ako nimwe ndukunda munonga ntabwo kukira kabaka mubize na ruharo wundi mazima bishiti bitu bari kigumana baha speech ayijagorekire ayetware bamweshongoje kwe baze bazindukira uriyo no makinga uriyo mwena no mamba mishobora niwe gatire no jango no burota rero watunga mu ruharo hari niki Yesu nikijukizoba erina kwichirizeho no burota nogiro big speed to imuka twari most na bese cyarma kastowa yambuka na kangari burunaka chubaru asa kandi ndakubashabire nada kurumya chuboga Prose Nachiza kumunafti haka. na Jacques Kwa kurebana message. Okay, tindi yo ni mbajura konka ni mangu biri. Bitoro mu muntu kugumana ati muhabarabana kashobora yashobora. Tubakaje hata nyenda ngone kizorebe ndetse bamushisha baruma naza kubayi ka speed kastowa yambuka no kubagambira ntumuntere bo wakigambire hata rero nanye ngume nimpinduka ndo wakigambire naija kuche hakana yakuba yakwihane wo kujoro nagira ati speed bakora eshonga z'umucyara masiko na eshonga za narebo ndijuwa gakabaye eshonga yo ku n'imico mirungi kutera amaju kw'abashija n'imico mirungi nico kiruhati n'ingahine uhabona icya kabiri imico ragambe bonesho nereki ekuza culture yitu umuco kubahabira hanzaho actually abantu umuco akamuru umwojo mukaza akamurondera wabazibiri baginde bagira ngo ngenda gushera mutabano wanje edga mabeta edga speed n'umwana wanje ndebere y'umuhanda ngenda kurondera kubuza mushyoku bamutanga bamugenda bamubwira umujo bagahamo bamusiya n'abagamba nawe konka hati ndagete mwana ndagete egiye gushaka mu supermarket yero mushyo kuri ndumyukaho n'umujo nayuka hamushyi bari mu bana kumutera surprise ibintu reba ngihaye cyikaza yitu n'ingano birishiki ati society tine culture is dead today and buried yesterday. Ibamo mnyako. Dead today and buried yesterday. Ya feri zoba kugaba zikire ntazi. No bengire kufebe yazikire. No mangire kufa. Kongo abagenzi batayi no mujyango yafu kashoboze tumbuzike nyama. Everywhere and all the counties waza nka Dubai. Tupate leo ushu. When you go to Saudi Arabia,
Tegushu. Hakaba ikigambo cyo gushuma kiboro. Nibanyetegereza. Culture yabo. Yes, then yo siganga somo kaduka nabakiriza. Ko kwiza bakasoma nakawo. Ati dia kali. Kizo kashaha omusiramu Allah akbar. Ya hata kuja Allah akbar. Edukan zona nimekuwa kumza kusa. Wanyetegereza. So culture. Culture is to make sim. No. You cannot go to a Muslim and ojotinyowe omusiramu naza kutayira otinyondo omukristayo kabange mustakuti aukaine nichiro zaini. Wanyetegereza. Culture tebajihindura. Kana kuuza badshara. No, it is not static, it is dynamic. Kwa kato kubasa kujiragamu. A king is a king. No, kumkweza kunaka na kuramsala ku. No, muteka kuyakumu mfansi. Tokuchima ni Tokera ni eka. Nitoliona nisagambia matu. Now. Ninaza kumugambia no hendera. Now, omusagazi. Nyoni n'abasagazi babiri. Nibajima. Niwo omusagazi omutakari ati jo diskatikariza makatara ko mukazi nawe. Ati nyondi nkatata. Niwo musumari. Taraho tikwasa kwata endi 18 ngajuka hati ngare mudamu nonyendekire rujubayo omukazi musigazi w'umunyangore obakoto munyako nyoni nkunda culture yanje agasimbiro muhikeguru namwe chenene naza kuvuga musengereza nyonjugire naheze omukazi naza kushoro hati wasi ubwo muzano simba niwe raza kwa restaurant namwe cyo takarte yiti yamusho wanyetegereza abana mubateke omubuteka. Okay. They don't. Mbwega basi mtoto kubantu tubatemu muteka. Yes. Abasire cyo tubateka omubuteka koraza kwanzwa myongana. Umukazi nizo yakaiza sibama yandaka twa nani namutera. Ndebe cyo cyango twingana karuta. Yaza kwinama vest yaragayo. Hatki yaragayo kana panti yake. Aka no ndaba mpuko kugana. The moment waza kuniringa. Ebintu bugumaro no kwinyu. Oshobasuzana. Niki, what is happening? Wa muyemerire. Omwana w'omwishiki muhara wanje. No musanga ko uno mwangeje njira ni bare ba TV. Ni obo fotum. Omuntu batini tantenesha. Umwana muzafika chegera kama. Umwana wanje musanga uno. Umwana naruka kushoppinga fruits. Atakushimishia. Hayo. Bila kaka. Sio tungino wataka akutera. Rero kwezo. Omwana tokumanzura mukatare. Luba manzura wiki. Watotonga bawo. Kora hese ati yale ma ati nimbade mshoma ready. Kasa abusere atora mumbuka ndashwere stage. Arhamna wonse kwa mtera next stage. Chawenda kumamashwe next stage. Ndio nipende. Nekintu chaka watukuzaza twaza kwemera cyane agamba twakigambo ekintu nani ngamba kutaba ngo ariyo nati. Ekintu cyo rimi. Bajetegeza kwacho njo abantu priyawe yawo. Kokureba ururimi abantu bagamba urujungu n'abadakumanya urujungu. Icyo atinyana aba family zose ngabo urujungu munde ni tumukumanya urujungu. Nabitegereza. There are families zose tukumanya kashanga the whole family imebiguri. Family zo wani nuzima. Weba chise joni owartahigwa bana bona. They are graduates. Ora urujungu wate. You know what? Ribata manya urujungu. Wanyetegeza. Ora owerkani orahuri rota oruzungu wani orahuri nangwe abantu badabishukura tachukuka orahuri oruzungu wakagaza orahuri oruzungu wani katukuni so they are homes okugamba oruzungu niki omuntu ozaraba oshera kabelebe ntumatsa kunyona abantu kabelebe. Excuse me musasire na banoti na barwanje wanyetegeza eto group ni baba basha boys barakama banere n'ubundi zo hati ni ushanga mitera kandi mitera twara armato kuserema ni ushanga baba arbrabo baba bamanya bona abakana babigomba obona hati umwana wa watani injabo nchirose ngabo oruzungu ngabo nawo
abantu mwiha abantu tukundore n'ibindi iwe toruko muganda nagamba ki toruko munyarwanda urajungu tokwasa gabazo rich utakumanya uryango yukana akona kwindura ariko tukabuza soya safuriya n'icyo mutya kigaruka mu kundi basero ngo bare tureba kandi ibintu tubene tukora ntukorana nimwe ebintu tugambira ko tuza tugaruka ma kwina mkaricha yitu nipe tujitereze bamanye ngo abanyangore batwaza bati nani mporambo umko yafuta yayo muganda omutechero rumo ni nyina umko wanje wo muganda murongere eshawe mutere ngo bunyama nte mu rwabari kanto we kanaheza kujija amanyarwanda babo nyangore kutugumira nyina abanyamo arabanyamo tureba ndabona mbarona mushuru bamenya ko kuchuma nyangore mu rwabari merci wa unomoro Mero prose. Abari bataya spidi yashatse anaruhire anamaze umunsi kuja kutayire kuri nyenda mwaraba. Iyo nitera kashana jire kanzu tarukushitama. Agaga spidi nonyitera bagamu bati kechi cyarabire mazima atomwana shwerwa. No manya mushwere mano gitandika. Wamwe muri bazi iyi rero ndiga mutafetoro Beno hanyiri patire kintu cya kabiri mazima garko nanagambe ngo umukazi babacurera baterera bagera n'umuntu nawe namanyangu yatwara umuntu tebekini yatwara umuntu wemce yatwara umuntu rugonzire wagonda wayereka ikayo kurugamo nangwa niho umuntu ari kugira ngo nosinga nosha nyoko Diare kushanga umuntu nareba nyoko kwa rukwetwara bakarimba no muharano kwa rukwetwara mwene kikumayiza ngo neyiwaza naho waza kuba ambasada mu bungi naho waza kubahindura abatebekane babije nkabo wanyu hatushange ngo kandi cyeyo wanyu yakizamani aho riyo nogirota noza niho bajya ngo mukazi nuwakora kintu wakoreka so hatoreba ngo ikintu cyo cyayerugamo konka kandi arabona n'icyo nacyo akora kinjiriza ngamboka cye amazima garugo umuntu kusimbo kuju nyuti okay tumi nikindebera ngo omukazi yakorobera niwe nogirota n'umworobera ona kugirota ukegonda hokace kinesho konka tinamanyisa ngo ikinta kureba muje no kutaha amajugonda akakuza kwimuka ho niki no rutaro rw'imizu shoga bashozara na nyokuzara ogonde hokace ningashi byaremere byo kuju inama hokace ute horingi yawe umukore cyo rukwenda kumukora mwori ngo sheki nyomwa iza mumpera amaju nishita naco mbere kanyama kuganira mugamanya kandi so okusibura kwanje ninjera ngo ebintu bya karcha reka tubugumizemo akoko kuzaka muganda mahanga nushanga nyina ngo tagire na hari noza muganda ushanga icyabo cyakazavuga ikintu cyo runyakuri bas ahabwe cy'abanyakuri nitwe tuhinduka ahabwe iki nitwe tutoreza nitwe twecanga nitwe watandika kureta manyamistoreka hariya no leta Tanzania no leta ruko wawe ngo izire kumusira no musira utakashye no kwikayo mazime kintu cya karcha reka kigumeho nitwa abanyakuri turemera abanyakuri bitako kubonire twirebize no birungi abakazi nibetwekerage bagenda gukora ba bishop batwebembera madaze tuze nyuma uzarwa hagati rero mushere ebe kuriye si uraba ngwene abakazi nyendeza abana bitu ngo bashwerege konka uterurwe kuko bagira ngo akatikintu kwakakire kabisa wota mutandikire kare ningane wo ngo tabikozire akakoreba abantu bashekerera ngo naningiration aka nimburana hati tinkuhamya ngo nimbasa kwato muzindaro ningane nkibizo mwana wanje ngo ariwe nashwerwa tikomye ngo nombana banje no kubasa no kukibaza akati nkachikoraga nanta kuchikora nchimeza ngo spirit endumu nye spirit erukugireta erukwebembera umwana wanje
ibare nonga madam omunyankore nanzira ngo amehanje gakita kanyamuyo bone muko perezida ariko cyabere kiriya social media abashaka kambashira to bakasimba amashwagenda basimbira abantu babuze ajya ko kuzokurya shwera niwe nozijorota niwe noziri nicyo nikirizana na speed koteke eshabwe obagoye ruguru hasabuze no mundiro bamanyumba shwera kandi bataga bakaguma masaka ecyari hamasaka de kechuba ecyabatambuza nacyo bagire bata dikabaca cyaretera bashwera maranje ngo baryagira ki angeri mwasa kugwa nembongo na n'umucere gwaza kunaka so society nabagambira ngo is defined by their culture areka tamire aha culture yitu kandi ibyo ntuje kurugana byo abantu kutarabakoze iyo tajanga bana kwaga burshungu mwayipaka nicyo nakayabagambira abana kandi bagambura rungu so what orujungu nabwo n'urungi ubundi utagira uti twagira ngo abana batana nicyo gavumenti yakirebire yakagira ngo ateresita abantu mbirase by'ahazi barage so abazije mureke koro ryo mukiga riko mwana manyuru kiga koro ryo munyankore riko mwana manyuru nyankore kandi kora abaje munyankore yoncera kubagambira umunyankore kazi ntabwo yubura umwana be akure namanya kugo yubura abe namanya kwata no kwarikira akanyugo mbumbu akaguteka so ebyo nisakurigirira itwa bazire okuturakuze abana kandi twaborra buroro nibyo byeringenda ibitoro kureba nabwo icyo n'ubushinanizwa bwawe ogumana kuwa mukuza nuko ari ishukurugamo mwene ko araheze kutaza ujye utomwana kandi hazashiya kurema yokabokozireho ki mwene mwe bari nyene kusima nyakutandika TV yeje ubundi ebi abamutina ibakubyegire tina ibakugumanyire kandi mwene nicyo yaterireho TV nkeje bakata program eji berebeta mwene ubundi muzire abaryo gumugambira abana babaryo muka baryo mucumuro nenga bariyo nenga mu recording nyine utubitu wahore bagamba kandi ekindi cyacace kitagamba no manyango hari abantu bakusagito ko mu cyaci ukari umukasa katimba kashire kakakushobera ukarebitete yipashire barya abagore ukareba n'ibyo kutese so akatimba kagize ko hano ni manyango harwo cyace zumwe ezibatireho kiragiro ko raze bwitwa ushebirire kuba mushiretse ubazerete na gauni obagire discussion here okay mwene mabare mchomeri yagambira akashahana kache kutukuba byanura utumbuye n'umurugeho konka riyere ntongera kubakunda kandi ko kutukizira tugamba obone ntubasa kubatito baronje kundi bo kubasa kubigambaho konka mbwenu kamwe nugomgana mu nje process bendesa kuraraje okusegonda muronde baba Ebare mwana Speedy, ebare Ingitera, ebare Honorable Councillor Mary, imwabare bitu, mwebare mnonga kandi kuza program eji kugahita atandikira kusiasha eji twendeza mwenda makamarungi y'abashwirine abatakashwire twina beru membu kukize mutakaza habuzano wonka na habindi na nebi nikuru aho baribije kundika esieto twendeze cyo cyurungi sia urundi akoraje Edwin muhereza wanu mugwemero